Usithobile lo khulumayo kaNgubo eNadi ngaphansi kweNkosi yaZondi ubaba uZondi ngokuhlala ngila eThekwini eMontle. Ukuza kwami la ngaphambili bengingabazi isibonakaliso engasibona ngiphupha iNkosi yasePhalameni uNyazi Phezulu. Besisendaweni engathi entabeni. Bebaningi nje abantu laphaya kuthandazwa, abanye begqoka bezimhlophe, abanye begqoka amabhayi, ingane, hlobo nje inhlobo eningi nje zabantu hlukahlukene laphaya ngathi abanye nabanye umuntu ungena endaweni yakhe yathandaza. Bengithi ngiphakamisa amehlo qamama nje ngathi ngibone esibhakabhakeni kuqhamuka ifu. Maliqhamuka lefu bese kuyasa bekusa qhamuka ubuso qale kuvela ubuso beNkosi yasePhalameni. Ngithi ngathi ngibheke lokho ngiyibona seyila seqhamuka seyihambe ngathi ihambe entabeni yehlela la kuthina la kunamanzi khona namanzi acwebile. Yeza sikhona la ehlela khona amanzi kunesiziva la kukhona ungaxosha khona inalithi phakathi. Bathandaza omama nogogo lapha befika waqala kubantu abawubaba. Ngathi bengihamba nomlingani wami yena engathi uye wasuka wathi kufanele olanda ihashe. Angangazi-ke ngathi hayi-ke ngizosala mina ngishiyeke ngemuva. So bengishiyekile ngemuva lefika uNkosi yasePhalameni ufika ukhuluma nalabo baba beseduze. Uthatha imbuzi into beziphethe uyabatshayisa bazophele ngakubo. Emeqeda lapha abuyele ngathina ngapha engathi sekunalogogo othi angihlalele phambili. Ngiyasaba mina ngihlalela ngemuva lokho ethi ngihambe phambili. Emefika siqoqana sonke obaba bahleli ngapha nathi sihleli ngapha somama. Athi ucela ukukhulekela abantu abagulayo. Lokho angisondeze ngithi mina uzobuye ngiye ngoba angixakile kakhulu. Bengiphathi bengiphethe umzimba ubuhlungu wonke. Ngiphethe umphimbo futhi. Then emefika uBabshembe axelela abantu ngokuqala lokho ke lokho ngiphushela kuyena. Mengifika kuyena wangibamba esiphongweni wangibheka emehlweni ngathi ngiyambheka amehlo akhe behlaba nje ungathi yine-light akabhekeki. Ngabheka phansi wathi ukusizile lo muntu okulethe la usikhalela izinsuku ezintathu zokuthi uphile. Ngangiphethe umphimbo kulezo nsuku lezo ngathi uma ngivuka ekuseni ngavuka umphimbo ngikhona ukuya bengahluleka nokugwinya. Hayi masuka lapho engathi sengisendaweni ngithe ngifika la ngimangala ngibona le ndawo engangikuyona engazi ukuthi besisebenza bengiqalaza ngibheka ngifika ngayelele undodakazi wami ukuthi ine-toilet ngaba bengingabe ngatholanga umuntu. Ngamyalela ngoba bengikhona lesibonakaliso. Sisebenza khona indawo engapha ngezansi angazi noma ikhona yini. Ngathi bethuthwa lapho umhlabathi uyofakwa kule ndawo kulezi ndlela la ngemva kwami lezi bezingakalungi lesakhiwo. Ngathi siyasebenza lapho siyasebenza. Then kwaba khona la kukhona ngathi besisihleli sidle endaweni eyodwa. Besidla khona ngapha ngasidliwane. Then ngaphaphama-ke sengithatha isibusiso lapho umlingani wami uyabuza ukuthi indawo mesiyagula na ngiyamchazela ukuthi ngiphepheni. Ngizocela-ke Nkosi yasePhalameni ukuthi ingibuyise ngoba inkonzo bengikhonza kuyona ihlukile kunale into eyenzeka la yintsha kimi. Ngicela ukuthi nje nengizohlangana nabo abakhokheli bami ngoba ngiyafisa ukuthi ngihambe lolu hambo ngabe ukube azange angibusise uNkosi yasePhalameni ngabe ngishonile ngalesi sikhathi ngoba sekunesikhathi ngilokuthi ngosibusise dadewethu uma ube phansi umbhobho ngineza umbhobho ithuba lakho ntombi ngoba uyabukela kuyiqhawekazi. Uma ufuna ukubambela uNkulunkulu imindeni yakini lekuthumile ithuba lesiyakunika. Uma ufisa ukukhetha inkosi phambi izandla zakho ukuthi ngiyakhetha inkosi yasebuhleni uzokwenza kanjani emva kwalokho.
kukwena kodwa uphoqile lezi uBhobho ngiyayikhetha iNkosi yasePhakameni. Unenhlanhla ntombi usiyobonana nabakhokheli bakuchazela ukuthi wami elizwe uBamlona ufike ubheke umuzi kaNkulunkulu oyithempeli likaShembe ufuna umshumayeli wakhona umbona ngoba efake umucu omnyama lapha ezansi nomkhokheli bese uyazethula ukuthi ufike ekhala lemphefumulo wakhetha iNkosi bathe abashumayeli bakhona ngizoyibhalisa sengiyilunga la ngakini ezweni langakini ethempelini langakini. Amen. Amen. Kuphela nje singakwazisa kona ukuthi la kukhona khona uShembe uNyazi lwezulu ngamasonto yabhabhadiswa ubhabhadiswe ilolo suku ogqonga lengubo emhlophe siyabonga kwiqhawekazi ungabusala ukulinda. Amen. uNkulunkulu ayibusise imindeni yakho ekulethe la. Amen. Siyabonga abakhonza abahle basezulwini amazwi amahle uShembe asipha wona ukuthi siwezwe ngabantwana bakhe. Lo muzi uShembe uwakhela ukuthi sizohlambulukela abazali bethu ngoba ngaphesheya kwethu akubikho ukuthethelela kungazange kuhlanjuluke ngoba boniwe emhlabeni nabo badinga ukuthi bahlanjulukele emhlabeni abasakwazi ukubuya bona nezidubu zabo bese emhlabeni bazohlambuluka sebevuka phezulu kwethu ingakho bevuka nemikhuba abanye bagcine beyeka ukukhuluma iqiniso basiphathisa izithixo zasemhlabeni. Siyababongela labantwana abasandukwehla ngezansi manje ukukhuluma uthi omunye uthe ugogo wakhe khumula lezingubo ezibovu. Bantwana beNkosi yakithi ebuhleni mama Nazareth bengathi iyaphoxwa kanti ukukhuluma iqiniso. Bantwana beNkosi ayikho lento esinikezwayo eyingubo ezibovu nemnqambo nemnyeke into yasemhlabeni izithixo zethu zasemhlabeni. Mase behambile inyama isisele emhlabeni leyo abahamba ngayo benza ngayo imikhuba noma bekhonza izithixo zabo ingena enhlabathini noma besiyabona mase ibolile umphefumulo bese uyasala uyathalaza ususindwa umthwalo wenyama ngoba inyama iyona eyenza imikhuba emhlabeni. Iyo esihamba ngayo sehla senyuka sibonakala sizangoma siza inyama siyo yonke kodwa inyama mase ihlukene umphefumulo sekuxabene inyama ikhorotho engene phansi enhlabathini ithi babhaye umphefumulo sengiyakwazi kwabakithi mina inhlabathi ayinasona inhlabathi inyama ayinasona kubiya kwakubo nekubi senhlabathini yabona konke enhlabathini umphefumulo bese uthwala kanzima umuntu wenyakazi uthi uyadlula ethuneni ithuna limvimbi lithi akadluli umuntu ayengale kwelamathoke nje ngale mthwalo ethwele abazali bethu abadlulanga ethuneni bakwethu mabengadlulanga ethuneni umphefumulo uyabuza ezweni mabuza ezweni isitumba sekho sikade sibhabhayisile sakhiwa impethu nentuthuwana ingubo yaso bese funa indlela ukuthi manje azembulu ukuthi hayibo mina mphefumulo walesa situmbu ngithwele nawo umthwalo wesitumbu fanele enze njani akuguludele kuthini ngayi yonke indlela siney'ndawo evulele umlomo lo wethu uvulekile ngene umoya guludu nezinye indawo ezivulelekile bangene guludu ney'mbobo zoboya bangene guludu bangena nani lo mphefumulo ngena nalo mthwalo lenyama yakhe uyayibona lisenzi wayithini sithwele kanzima emhlabeni. uShembe lo muzi wakhe ngokuhlakani bakhe basezulwini nangokuqonda kwabo okwenzayo uyena kuphela owaziyo ukuthi lo mphefumulo sowusegazini lami owathwala isono senyama ugezwa kanjani uNyazi lazini. Amen. Thina kuphela into efunakala ukuthi thina mzimba isho njalo uthi ngoNkosana sekubuwena mzimba ukuthi wena mzimba uthini thina esimzimba esesithwele manje icala lemzimba yobaba bethu nobamkhulu nehloko zethu zegazi nezinyama nezomphefumulo ithina mzimba khona sibatshela chazi yebo senisemzimbeni wethu nangu umfulu uShembe awubekile asambeni uShembe uzonethula kuqala izithixo zale nyama yethu eyayishiya kuwena umphefumulo ugogo noma umkhulu noma umfowethu noma ubaba. Ngithi ke mina njoba sengene emzimbeni wami asambeni siyekhala umphefumulo mina ngiyavuma ukuthi uShembe akanethule kodwa ngivuma ukuthi ngenze lezi izithixo zeni nanzenze emhlabeni ngenyama angivumi. Amen. Ngisho ngafika ngesibonakalisa athi nasi isikhwama mntanami sokulapha ngoba bese njalo phela mabese bathi ikhwama zokulapha akazi ukuthi ezokubulala ngoba akuvuma. Akekho umuntu ongavuma vuko kwabethi nasi isikhwama mntanami sokubhuqa abantu babulala ngeke
angeke uvume uyokubaleka ushiya isithunza kodwa umphefumulo ushiye ngoba wakini ingakho isihlalo sibengethwese mina umthwalo bengethwese umphefumulo wejogo ijogo lomphefumulo wakhe akho umuntu osinda umphefumulo wakhe ulula kabi umphefumulo nje ungasukuma ugxume la kodwa ukhona lo mphefumulo osindayo owakini wabantu bakini iwona-ke lo ushembe awakhele lo mfulu ukuthi uzogezwa wona ngoba bangenile egazini lethu ebuchosheni bamakhandithi emkatsheni emathambo bangenile naleyo mthwalo enzima enezono zikalusifa afika itshala kubo emandulo namhlanje sekuzokafika kini wabahlulo babunkulu wabahlulo khokho bayizolo nabakuthanga sekuze kithi namhlanje sithwele kanzima kubhatalele sayakha imizi ngapheleli nje lensizi abapheleli uyazakha kodwa uphahla alilento alivuki lizovuka kanjani abantu befe bebolile behlele iziswini zempethu behlele iziswini zezilwane uzokufulela kanjani umuzi phela lento iyafana ukuthi uphupha umuzi kodwa ungenalo uphahla usho ukuthi ithonga likho ekhaya eceleni ingakho umuzi uphupha ungenalo uphahla ithonga likho liboshiwe lithunjiwe lithwetshuliwe uyazi khona into ebuhlungu bantwana benkosi ebuhlungu sonke isigabhile kodwa singayazi nami ngiyazi yokuthi iningi labazali bethu sithina bahambile bagodukile abazali bethu ngoba ugulile kanti umuntu uthwetshuliwe laba bantu kuthiwa bakukula nabathakathi bakhohlakale kabantu ngoba bakwazi ukugulisa umuntu umndundo azayophelela ekinga entwadi wena uthi ufe kahle ubaba bekulu ufele ekinga entwadi kanti umuntu uthwetshulile bathwetshula emoya yabo ihambe yosebenza koMozambique yokubolima bawenza yonke imikhuba abanye benza uyilwane wena lokuthi la ekhaya hlaba inkomo mhlawumbe lo baba nobakhulu okhokho bethu kanti abantu bathwetshule kade bahamba emhlabeni ushembe uthwele kanzima akaphumule ushembe bakwethu sibojabula sibuye nganene masiphambi kwakhe ngoba yena uthi ehleli yabo nje manje ushembe usempumalanga mina bengazi ukuthi babusempumalanga ngizwe izolo ngokuthi ngibuka isikhathi ngifonele ngaso umvangelo umdlulu ngifonele 8:10 bekade ngidumisa imoto ekhaya sengithi ngiyayifudumeza sengiyaphuma ngiyetohweni 8:10 ngathi ngiyaliziba ucingo ngoba phela imindeni incingo ingena njalo ngize ngikhathana nje ebusuku ngikhathana ngoba masuka nje ingane athi hayi baba bambe lo cingo uzothini kanti lo muntu uyagula uzomsindisa kanjani umuntu ogulayo ngiyena phela uNkulunkulu shembe osindisa abantu wathi wanekelele nomakoti hayi baba libambe kade lokho ekhaya lokho ringa nqamuka ringa awukanti umvangeli umdluli uyazisho mina ngumvangeli umdluli ngicabanga ngomdluli nje labo bakhona bafona uthi manje yaphambi kwababa nje bangikhuluma ngaguqa ngamadolo enganza guqa ngamadolo sonke zaguqa ngamadolo ngithi kodwa mvangeli sekubone ngani wamemeza yena indlondlomuzi bayazi obaba uNyazi uyakhuluma lameme unacala wena lalela kuthiwa iNkosi yamakhosi angifuni ukubhekana nobaba ngikhuluma nomdluli ngidluli kwenze njani sekwenze njani uthi ubaba okhuluma nje lalela mtshele mdluli ngicela ukuthi usengisho umdluli uthi ubaba ucela ukuthi ngamasonto azabuye uthathe ingxenye yabantu nikhuphuke nipheni nikhuphuke nosimene nomngeni yakhiwa lapha epheni ngicela ukuthi nambe ntolekelele kanti kosetshenzwe ngise ngibuye njengamanje ngisempumalanga mayibonge iNkosi amen 8:10 khuluma uNyazi bezulu sengithi ke vangela umdluli ngicela usikhonzele kubaba ukuthi besicela ukuthi sikhuphule nesimayo njalo masiya siye nesimayo ukuze abantu baphekele uthi umdluli hayi baba ukulalela uthi ubaba lalela majini ungasihambisi isimayo usiqhube phambili ngoba uyothi uhambisa amasaka u50 uvela u20 hamba ufuka utshela usisinomusa ukanti nomusa kube uyena ozokuthatha ukudla kucine la ngathi akubekwe khona uqhamuka ekhaleni phezulu uzokhipha ngeorder baphekele abantu mayibonge iNkosi amen isibusise sisipho uNyazi izolo ekseni ngo8:10 amen kusasa nje ngizocela insizwe zikaBombela ezithanda uNyazi ezinemoto zisondele ongenawo petrol sokwaqamisa nosimamani uthuthwa abantu
sikhuphuke siyosetshenzwa emzini wengcwele siphiwe isibusiso uthi ukhuphuke nawo mntana kusho uNyazi ukhuphuke nawo ekhaya uye nebuhleli bayosebenza ngoze ngibuye mayibonga inkosi amen ushembe wazi ngathi nabantu ngamasonto abasebenza umehlo kade uthatha abantu manje ngikhuphuke nabo uthatha ingxenye isale khuphuke nabo kuyosetshenzwa nabo noma uthumele kama bayosebenza abantu ngize ngibuye amen hayi ungasithatha isimayo usihambise bizo sisinomusa anomusa nikezele anomusa utata wenkosi uzosigcina bezikhipha ngeorder kuphela abantu mayibonga inkosi amen mina ngikhuphuke nosimende nomngeni njalo ngamasonto uyosetshenzwa ngoze ngibuye mayibonga inkosi amen ushebu uyazi ukuthi nabantu bakhe bathume ekhaya lemphefumulo amen mvangelo mdlulu ufakazi ngomfonele namvangelo uzabuye mfonele ngibuze amen unkulunkulu wasebuhleni uyazi ukuthi kuyasetshenzwa la kuthethwa amacala ukusebenza okukhulu okubalekile okudlula umnikelo wakho majiya akusho awufuni awubalekile ushemba akafuna embuzi afuna enkomo afuna imali uNyazi kodwa ngosiko lasezulwini iqhutshwa inkomo nezimbuzi makuyothetha amacala emini ingakho ezibukela masilethe nazi ecela zohamba lentamama ziye uNkulunkulu washo siseNazaretha wathi ngisho umsegoli lithathe linikeze umshumali wendlovu elapha umshumali wendlovu elapha ngibeke kuyisibusiso nizomnika le ncwadi engizoyibhala ngizofika ngizoyilanda le ncwadi lezo ncwadi umbhale izona ukuthi umuntu wakuphi uqhama kulizwe isiphi isibongo azosinikela mapha amacala azowathetha bese ngibanike bona bawufukanisa uNdlovu uyobeka la ngathi akabeka khona mayibonga inkosi umshumali wendlovu izolo mase ngimfonela uthi mshumayeli isibaya manje sakho baba uthi akwakhiwe sesine sigcwele zonke eziwu4 ugcwele inkomo eqhamekala emphefumulo uthi ushembe kodwa lezi inkomo lezi ngithetha ngazo amacala ngene kusho uNdlovu uthi bayihluko abantu befuna uzothenga bazofuna lezi imbuzi ngizangena emahlathini ngene emaweni ngami ngiboqa abantu bazofuna lezi imbuzi nami ke nawe asiyeke ugijima sothenga imbuzi lapha ekhaya ngoba izethwela amacala lezi imbuzi sathola amacala ushembe sathetha amacala ngazo bakhonza abahle basezulwini kunabantwana babantu la sengizobuyisela kubavangeli basiphethela inkonzo kunabantwana babantu ade bekhuluma la bethi abazi bazowena usofikile nje ekhaya lemphefumulo cela indlela yasezulwini ulalele uthi ushembe abantu abami senihlangene niwuzana senihlangene niwuzana amandla ekhona nifuna amazinyane lokho uqhuma konjani iphuzazana lokuthi ngizwe ithokazi amen nifune zona ngithuma ushembe njengoba kuthi uthumelile nje simthuma nithi ushembe akazele ukuthi azohlala kukwethini uNyazi lezulu ngoba segolile bazongena ntambabayo ibika ke uzobehleli isiqo isakhe isiqo sila ekhaya lemphefumulo uyasebenza ungena ekujuleni kwamathumbu omhlaba ayofuna okhokho bethu adlule ayongena ezimpethu eziswini zempethu phansi eziswini zengulube ayingcanga abamalasi labo bafempini zasemandulo bawolanda abantu abathwethuliwe yazi khona into ebuhlungu bantwana benkosi ebuhlungu ngengezwe indaba ayilalele emsebenzini kwaze kwaqhamuka imanager athi hawo uyasebenza wena athi mina ngiyasebenza ngiyayibona le computer lawo ulalela lento athi mina ngalalela music imphendula ngolimi lawo ngithi mina mothanda ukulalela nawo wathi ngizoyizwa ngane ngathi uzofuna umunye uzointerpret lento nawe yakuthinta yabona mama okhuluma ngabelungu amakhoyisana phela amakhoyisana axubile khona abathwa khona amalawo khona bonke kuhlangene kuyinto base bebiza ukuthi ukhoyisana ngathi lo sani lo bizwa ngani south what union bayawazi abafundini namfundini kodwa lo sani ukhoyisana lo bomsho bathi inhlanganisela yalezi zizwe ekuyizona ezaba bokuqala thina mase kubona amaqinisweni asibona bokuqala kulelizwe abantu bokuqala yibo abathwa la ohlala emgodini ibona abanikazi balomhlaba qala ingoba thina safika saba iziqhwaga umuntu mayeqhwaga ugcine eseyiphethe sokuyapi abenguni bathi uthi iNkosi yabathu ayila last week yangixoxela indaba silele lapha yathi thina njengoba kuthiwa singabathwa wakusuka abanguni beabanguni kwabantu abahlambukile banguni usho yena
Umuntu abahlambulukile kodwa baphunyuka ngesikhathi eqhamuka neAfrika sebededeleka la sebehamba befunda imikhuba walahleka umveli nqa njengoba kade ngikhuluma walahliswa umsifa walahleka basebeqala abantu abantu kuthiwa abangoni babekhuluma ngezwi kwenzeka mayithi ingane iphile iyayiphila ingane ingakho kwaqhamukizwi lokuthi izwi labadala lalingaphikiswa wayekhuluma ngezwi kwenzeke befunze umveli nqa uNyazi ukhuluma ngezwi uNyazi bezulu ukhuluma ngezwi lapha phakathi ekaleni lithi mthakathi namhlanje mthakathi siyaqeda uqedeke amen londindo namhlanje umdindo siyaqeda uqedeke ekhuluma nomphefumulo uphume kuye ngezwi amen nabo-ke babefunze yena endulo ingakho kuthiwa bangoni wayekhuluma ngezwi siyibonile inkeshezane esele ukuthi abantu babekhuluma ngomveli nqa ngemvelo ngiyibonile nami inkeshezane encane wakhuluma kulahleka iy'nkomo zikamkhulu ungasazi ukuthi ngilokhu kudlala nabafana la silokhu siciba imbiba lapha sakha nobumba lapha bese siphele phansi silahleke inkomo icwala amasiko sizo sekumenyeza asazi zoshona kubo bese sithimisela amathe la esandleni washaya amathe aphuma alandelayo bayazi abantu abelusi amen phuma ilandelayo abantu babekhonza ngemvelo ubabekazi wakithi wayeqeda ukugqula isitambu ekhaya izulu lincwaba kanjalo bothi incwaba khomsha umoya weleza umoya mayesefuna ukuhlukanisa amakhafilithi nokudla abeseshaya impilo bese uyawuza umoya uhoza umoya abesethatha iqomo ngakithi kuthiwa inceshe adlala isicembu phansi abesededela kuphume amakhafilithi aphuma yathi kusalo abese egcineni meseqedile wayebonga umoya wawungekho abese lelikhole la belazi bese uyathula umoya abantu abamkhonza ngemvelo uNkulunkulu ezwana uNkulunkulu nemvelo amen kuningi okwenza nawe uyakwazi kwangakini sekushabalele manje into eseyikhona manje take knowledge thatha ulwazi namhlanje ingane ayikwazi nje ukuvula ukhini bese nibuza ukuthi iphi remote iwili thina safundiswa esikoleni lokuthiwa ezemvelo angisazokuthi yini ezemvelo ayisekho manje natural sciences ezemvelo wakufundiswa konto ekuseni vula iwili ingane yakho ayikwazi ukuvula iwili ufika kuyisikude emana kunengane nami nginazi ingane hawufana impilo vula iwili bese ngikhohli awazi nje uvula iwili yini thatha knowledge take knowledge talk knowledge amashayini konke kwenziwa ngemlilo uNkulunkulu wayedala kunazandla zakhe nje la uJehova kuphile uthi usebenza ngani ngaso ngani ngabulimi ukuthi likhona remote obabiketha lini elasendulo waboshwe inkomo la ufakwe iskale na konke le strong ngaba mina ifollow singidonsa inkomo ngilombalela mangingasayizi uqinile intamo ngoba sila izinda kodwa uNkulunkulu ebamba amagede ebambelana ngezandla yamathi ukuthi uzoyibamba kanjani ingekho remote lifile izo lamthaniya ingakho kungasekho ukudla nje emasimini ukudla nako sikufaka itechnology fakwe umquba wakhona kuyitechnology phuma ukudla ongasenamsoco ngoba phela manje umanyolo wakhona kusewona lo umanyolo wakulelizwe wabubulongo noma kuthathe utshani nokuhlanganisa nokudla okudala kwenziwe icompost sasifundiswa lawo esikoleni ubone kuthathe bese masebule bese kutshela ukuphuma isikhephu amazambane yonke namhlanje kuphuma isigaxa odorless tasteless ongezwakala ongenambala ongenalutho ongenayo umsoco lifile izwe lomthana ushembe uthi alibulawa yini libulawa okhokho bethu ngoba okhokho bethu bangena ukufa kwasemandulo kanti usifa ushembe ufuna ukuzobageza okhokho bethu baphenduke baba imvunda kithi uvunde sikhuthale sibuyele emasimini namhlanje abantu abaqhamuka emakhaya bangaqhosha kodwa iningi labo amasimo alele imbuya akuliniwe mawuthi ukhala ngeqolo ukhokho wakho wahamba ethakatha abazana mpresi iqolo athi uya kanjani ukolima lapha wena ngoba mina ngangalimi mina ngangifuye imfene mina nawo nezilwane ngicelile mina ngeenkomo zezilwane ushaka ufuna kuzogeza labo bantu la ekhaya emphefumulo bayibakhishwe leyo nsila yokwazi ukuthi umuntu kufanele athole umcebo ngomlingo uthi ushembe nazo izandla zakho nje la engiphezela usebenza ngani ngazo bona basebenza ukuqotha imithi nokucupha abantu babulala abantu bathwebula abantu ushembe uzothetha amacala njalo ngalo muzo ikhala emphefumulo mayibonke Nkosi mina nawe uphuma wena kuleyo mpande njalo umntwana kaNkulunkulu
uphuma kuleyo mpande njalo kudingeka isibindi ushembe into ayifuna kithi inhliziyo ephelele nesibindi nokukhonzela nokuthembela kulona unyazi phezulu lizobageza ngiyafunga yakhomela libagezile abantu Amen. libagezile abantu mase begezile seninikekile impahla mnewethu zobantu uNkulunkulu sekufanele nibuye phela nozalo nizochazela isigaba sesibili uthi nifanele niyunise emakhaya ukuze nikhonzele uNkulunkulu nicelele idate yokuzolanda imndeni kuye emakhaya phela kuzolunga kanjani abantu babona sebegeziwe behleli bengasalandiwe fanele kulungiswe phela bikela phela uzalo nibuye mase niyikhiphile inkomo kungeke inkomo abazishoyo abanye bayabasho bathi abangeke nisilande sibanike idate sibacelele uNkulunkulu sibanike idate baveze bavumbuka ngathi ngeke sinamacala nzima mntanami isibongo esisibuzayo siyinhlamba njengoba usibona nje ukhokho inzala abantu owazala ukhokho bethu wahlulwa emndenini ngoba wenza ngapha sebemithika bamethi igama isibongo sakhe lesi esiyinhlamba esisiqanganiso esiwumshwabulo awokhokho baso ababemfumba ngaso bethi ngoba wenza ukuthi kwagcina sekuyisibongo bathi sicela nisigezele sona umuntu okwazi ukugeza isibongo esiyinhlamba esaqhamuka inhlamba uNyazi Amen. ufakaze abaka Skaka. Ongesona isibongo. Abazali bakhe abasebemthumpa. Sebemnciphisa betha ulutho lo. Sekuyisikhakhana nje. Wayese eba isibongo. Sekuzukana esidala. Awusakwazi ukusiguqula. Umuntu okwazi ukusigeza sihlambuluke simukele ngaphesheya kwethu njengamabutho njengeyibongo nokwakhiwa kwemizi. Khona imizi okusayiguqula. Ngoba isichamisele izukulwane ngezizukulwane kodwa umuntu okwazi ukusigeza nebongo zoba uNkulunkulu bethu lezi sigeza ngazo ukuthi uNkulunkulu bethu babethi ufaka iphumele ngale kanti wayebulala abafako ngamajozi uzuqamba umuzi ushembe okwazi ukugeza lelo gama ligcine seliqhabisile selilihle sekuthandeke emndenini manje memeza umndeni ungabusayibona inhlamba phezukwana mayibonga Nkosi ngoba ushembe ukwenza kwenzeke ususa ungekho ube ngathi akaze uqala ungekho aqale ngathi kwaba khona asuso kwaba khona ngathi akaze kube khona ukwenza kwenzeke unyazi lwezulu mayibonga Nkosi sizele lokho lapha ekhaya phela Amen. nakuwe mfowethu ofikayo usufikile lalela lezi imbuzana lezi ushefa lakhuluma ngazo ithokazi lezi ibhuzazana ongakakhwela okuphuma konjani uthi ushembe ngithumele manje abami ngizongena mina emalini ngabe ngobafuna ngihambe ngena abacushwe khona nalabo abafela khona ezangomeni beyothwana abanye bafela emfuleni abanye bafela konke ukufa ongaziwe ezulwini kunye okwaziwayo ezulwini kodwa komuntu ilokho ongasekho ixhegu lifana abancane nezalukwazi wazi ushembe ukuthi umuntu ohamba ixhegu nezalukwazi laba bahamba bebancane bengangobaba uSithembe bengangobaba uMkhabela akekho umuntu ofanele ahambe ngako umuntu ofanele akhule abe mayesezogoduka ukuze angashiyi into emhlabeni namhlanje nizayingelela ngoba ubaba wayenesithemba kabangali into lokuphaqa wafa washona shoneli ulandeleni ubhubhile ubhujiswe yini ufile ufeleni abaziwe ezulwini kwazi ukuthi umuntu uyagoduka abantu abagoduka ixhegu nesalukwazi umuntu futhi mayesezogoduka ngokwenkolo yalelizwe wayebikezela ukuthi sengihamba manje bese abayonke indabele azabele ngisho amadodakazi singabe khona umsindo ngoba mayekwasidlula la wahamba nalomsindo uzovuma umvimba angangeni kwelamatholo mndeni twakwele emuva nalomsindo wami yabona ubaba wakho uxoshiwe ubuya nalomsindo useleke ubuchungu lapha egcekeni lo umuntu kwabantu uzaleke ingane izaleke ingane ungakuhloshiwe umsindo ushiya ngoba ufila zangagodu wayegodu umuntu waphelizwe kulelizwe lengabantu mayibonga Nkosi namhlanje sifa sibancane ukhona ubuya ngoba nakithi qo engobele emhlophe bathi solo mhlophe ngisho baba ngaphambi kwabo baba ababuyi bona yini ngiwa shawo khondo layini sibheke ethuneni uyofika ethuneni afika bhada futhi sekunesixhobo sabantu abangadlulile ethuneni ukhokho indabuko yokuqala wesibongo owafethwele nenyoka uyadlula into la ambize ukuthi mnomzana uyadlula ethuneni adlule ethuneni ungathi umuntu odlisiwe ngadlule ingane inkosazana kaMngoma
ushingwe uzakithi zithi inkosazana kaMngoma owabhabhadiswa umqalo wendlela inkosazana yakhe ayidlulanga ethuneni ngoba yahlanganisa inkosi ilanga ikhuluma ngesizulu esiqondene ithi yadala abafazi ababekhohlakele inkosazana ngokubona ingakhethwa yayisiya unkosikazi ohlakaniphile wayidlisa umuthi ngoba ethi ufuna uthandeke kanti sizofa ithi yahlala ethuneni imndundu waze washintsha ibhanti uthi ubaba waze washintsha ibhanti uthi wahlala 30 usho inkosi ilanga wahlala 35 years ethuneni ubaba washintsha ibhanti mayishintsha ibhanti uthi umqalo wendlela sale shintsha ibhanti wathi mayevuka ngosuku lwesithathu umqalo wendlela wonke amathuna avuleka waze wafika kuyona le ngane wathi uhlalele ngani lapho inkosazana yona yami wathi baba ngiphathiwe ithuba uphathiwe ethuneni ithi ngangcolile ngadla umuthi ngadliswa unkosikazi wokuthi nokuthi wathi ngizokuthuma yabona le yangane elusa inkomo lapha ingane ezalwa umnewethu umne wakho wayesemncane ke wahamba esemncane wathi hambe yona iyotshela umndeni ukuthi awuphuma inkomo umhlobo kuyele ephakameni seyinkosi la uyogezwa lo muntu wadliwa wayedlisiwe umuthi hayi thakathiwe ukuthi yakadla umuthi khona azothandeka hayi wokuthakatha kangakanani kodlisiwe wafa uzodlula kanjani kwami nomkhulu wami odlisa abantu uzodlula kanjani sithwele imithwalo enzima bafowethu asimvume ushebe bafowethu singathi sekuphelele ngoba siyinazareth nami nifika ngikhetha inkosi akuziwe ukuzodlala la kuzothetha amacala mayibonga inkosi amen lengubo yokunqoba ithuna akuyohona uniform esonto ingakho makubona ngiqoka ingubo iyagoqa kahle ifaka esikwameni uyigqoka ngoba usuphambi kwamveli nqa ngithetha amacala ngiyabonga bavameli benkosi sengokuchaza emini ukuthi lezi imbuzi igaba zazo zithini sengicela ngikunikeze yedwa umvangelo ozobeka nibeleni abese sigoqela umsebenzi kaNkulunkulu amen.